Što možeme da naučime od една školka? Dobro utro na sите, kadi da ste. Da li nekoga ste se zaprašale kako školkata gi sozdava svojite biseri? Imeno koga zrното pesoke navleze vovna trešnosta na školkata, to za neja je ogromen problem. Ja povreduva, ja grebe, ja nagrizuva, ja boli. Vo moment od koga shvatja deka je nevozmožno toa zrnce pesok da go isfrli od sebe, školkata se fokusira samo na jedna rabota, a to je da go obraboti da bide mazno i sjajno. Slični raboti ni se slučuvati nam vo životu. Koga bi se potrudile svojite poteškoti i da gi obrabotime za tije da stanat mazni i sjajni, so vreme ke stekneme vistinsko bogatstvo. Ako može školkata od nezinata bolka da sozdade bogatstvo, zašto ne bi može li nije? Vi posakuvam prekrasen den.